Vamos chutar. Não, aqui. Kiri. Kiri. Não, aqui. Kiri. A potra, o Winnie, joga aqui e a potra, a poça. Kiri. Miguel. Guys, pronto, me Sangapi, Where are you from, Phineas? Yola. Kiri, welcome. Vamos chutar. Não, aqui. Kiri. Não, aqui. a potra, o Winnie, joga aqui e a potra, a poça. Kiri. Kiri, ngamweres. Leva agulha, vá. Põe pantalão. A pantalão só. Miguel. Guys, pronto, me Sangapi, Yes, you're welcome. Phineas. How are you? Kiri umwana yitwa nde? Where are you from, Phineas?
Musa nje Portugal. Karibu sana. Karibu sana. Tukaenda katika foto zari, ni mwanzo kafara foto. Tujende. Sinari nabonye aba yamuta yamubwira wanje asante myaka myinshi grave yamusa myaka myinshi kabisa yamuta yamusa Yamaze abafurero n'abasha. After marriage, you can go mansion. Aqui eu pareço no salão. Turi kumwe na Ngabire, turi kumwe n'igicaniro, turi kumwe n'abanasi. Gasi hot. Turaje Gisenyi. Hoteli zose tuzahasura abanaziri turahari. Igicaniro turahari. Abanaziri mubiri yashitse. Karibu welcome. Eu Paris não por. Je Paris. Tapi uragi dagi. Amigo. Sony TV imbere yawe. Baba. Sawa baba. Tumeze neza. Nukeza. Za repetition ni Waire Nairobi. Y'abana bato. Atanguriri. Utinyuka ryari. Utinyuka ryari.
aho none ari amakuru mfite ko mwasohoye indirimbo zibiri nziza imwe y'amajwi isanzwe iri official n'iyindi mukunga ko Museveni ga mwaravanze ukuti umukunga hasi nawe ukarekura indirimbo iyo ndirimbo yitwa gute iyo yakoze ibirenze mbese reka mwungane izamuka w'ubyo ngama Hallelujah, hallelujah. Icyubahiro Sebeni nagasemi sebeni Nagasemi Sebeni. ubundi nagasekereho yuno sekereho Yes, semi. ako ukeneye washyira muri semi Ukile washyira muri sekre Sebeni. semi sebeni oya ubona pore wote gukende ngosha ngo muri sekereho sebeni Ni su ya Sebeni. ni su sebeni Yes, kandi ukaja muri transport. none na pore sebeni we yatekeye igitero kumumbariza Sebeni gitera ate. kandi nawe giteye Umugeti oya. Kirimo. mbese generator Oh, oya Stop it there. Umva, kumvikana. Stop it there. Ndashaka Museveni natwese byibura aririmbe akantu gato. Cyangwa ngiye niririmbe niba yanaririmba. yarantonye Reka twumve. mbese Oya, wituga mbese ririmba. yo yakoze ibirenze keke Mwabyumvishije. Okay. Anyway, twaje kwamamaza indirimbo ya SP na Museveni. Izasohoka next week. Saa 5 z'ijoro tegereze. umuntu wakoze amashusho ateye ubwoba Amashusho meza ndetse muri iyo ndirimbo muzambonamo. urimo urabona Ndimo ntabwo barimo na madame sirimba reka tuza tuvangura ibintu mugana wa muntu bamukubise mu kavuyo baravuga ngo urusha naje hano w'imigaraje naje ufite neza nawe rero ubwire tukava mu mafusho y'abandi uzoreka ushinga amafusho y'abandi Okay, iyo ndirimbo harimo indirimbo ya Sebeni akabona n'ukunga. Jewe nagiye mu nkunga. Ntabwo nagiye Muri official. muri official. Okay. Aho. Birasobanutse. Icya kabiri twaje gutega umukozi w'Imana mu mubiri. Ni inshuti yacu turamwiteguye. Tugiye gukora ikintu cyitwa umusengero mu missionnaire. Byose ariko ni teams. oya ariko yarambwiye ngo ni apotre missionary akado missionary murakoze cyane reka dutere abantu gusa amatsiko uwa gatatu nukereza uzabura aho wicara ikintu ugazasengerwaho tukizi ariko ntabwo twaza amatsiko kandi dogita wacu umubyeyi wacu none se ninde uzamwimika Dr Paul Gitwaza masengo utakanda uzarenza bishop nawe gatiyoburaga muri mufite afishe hariho gayo Dr Masengo na Dr Paul Gitwaza bishop ni professor wari professor doctor ahubwo si cyo twibaza Masengo. umunsi wakirikiwe bizaba bimeze Jesha ni umuzungu ufite ubwanwa bwera n'uzanyihera jewe mubwire ni umuzungu wo oya kiri reka dutange umuco wa kiri abantu bakunda ari benshi kiki yagiye ngire ngo nakamanyura wageze bose ndahari asante abantu bategereje umunsi wawe niko wavuga umunsi w'amavuta wanje sasa imana yarambwiye ngo nzamona iki kizungu gifite ubwanwa bw'umweru ariko yaranavuze cyo kizome n'amavuta reka tube nkavuga kuri mubiri gato kizungu gaceme cyangwa twari gitwaze tuyozaho Oya, Oya, muri- mukosore buke. Reka mubwire gatoya. Kera wagiye mu mwuka w'ifeza ki. Umuzungu ufite ubwanwa bwera. Wose ngwana umunyarwanda tuyi. reka umuzungu ese uzana ubutumwa bwavuye bo bwavuye mu Suisse azava mu Suisse yes kandi tuzava mu nsengero kwa mubiri twinjira muri Ignite. ignite Hari abantu turabakunda Barata umuntu azateganya jewe ukuntu bimeze
ntawe uzi umenya ukuntu biza bigenda uza upanga gutya bwaca wosanga ari bishop Dr. Fidelis uzosengera usanga ari Rutayisire wosanga ari uwo ari wo wese usengera gusa jenza numva hari urundi ruhu ruzosengera niko ndasenza Imana kiri hari abanyeminembwe bazaza mu kiro cyawo abanyeminembwe bose bazapwezera gatwara afashwe n'ubwo ijoro irasaza umunembwe none yewe mwanza kutubira mu giterane muri mubiri gato mubiri cyangwa tujye ku ijambo ariko akabazo ndabaza none iyo ko rubanzi akariyeri abahanuzi bari no stop akabazo k'amatsiko akabazo k'amatsiko mwaru babiri ubundi muge kungu ese muzovanga chano muzovanga kanderi yawo oya chano muzovanga mureke ko ndabaza muzovanga chano ese cyangwa Museveni ako gacaro bazari akambaye nuko mama chano ni imwe okay turabashigikiye turabasengeye muzagere kure muzabayizrael mbonye ubitsi muzubika ibindi none anga Museveni ndabizi ko wapangiwe na mubi ijambo niwe ufite ijambo hano rikomeye ese napfuye mubi wese yagupangiye kirikarakoze cyane twarabaye umubiri twarabanye twese nta wapanga indi twembi je narapanze ra twarabarasa Kanombe na Museveni na mubi hahandi ako nari nitoje muri yangi ese kiri wakwibuka abantu wapangiye okay reka jewe indagwira n'indagwira okay tubwire ikupira kabiri mukongomani okay none se Museveni mubiri ninde kuri wowe n'umuntu reka manze sobanure kiriya kintu cyo kuvanga umutungo twaravanze umunsi dusezerana gusa jewe n'umugore hariya imbere mu rukiko ese niko bari remero yese hariya ikintu narade nibwo cyerekezo iriya cano yanjye ugiye kuyihuriza hamwe ivuga Museveni NDS izohita izina muzoribona kandi byose bizasohokera rimwe n'indirimbo hanyuma kuri mubiri twari tumukumbuye inshuti yacu urabizi uretse no uzaruvuga ngo zo gupangirwa mubiri ni inshuti yanjye magara urabizi gusa ko numva ibyishimo ko tugiye kumubona kandi twari tumaze igihe tutari kumwe ariko mu by'ukuri turishimye cyane hanyuma mwakoze cyane kuza gutera ubuvandimwe hanyuma dukomeza dufatikanye kuzageza umunsi wa nyuma iterane mwese abari hirya no hino tuzokwambara amakoti Napoleon Kam ahinduke nemo tuzambara amakoti umunsi wo kwambara mubiri representa mubiri w'abanazi ku isi icambere itangazo ni representa w'abanazi ku isi nije protocolo wibi icyo mwazo mukimenya representa w'abanazi ku isi ni mubi perezida w'abanazi kandi Kigali ni kandi makuru oya ayandi makuru ta separation tayo wowe uza amakuru y'igicaniro tayanduzi kandi makuru akoyangaye wapi ayandi sinazi ayina yaba diamond kazi none icyo nashaka kuvuga kado winano tugande turatatu none kino gitanda cyawe urakivuga iki kizonejo iki giterane n'ibibiri n'ibibiri mwe kuri ginayiti wa yego iginayiti zawe tetiziga 23 mugeza kugeza n'icyumweru cyose safisha y'iginayiti yasohotera Rutayisire ginayiti ariho turabatumiye Rutayisire ariho Rutayisire Bishop ariho Bishop n'abandi bavuye hanze bafisha n'abandi bazungu tuziga afite ariko abantu tuzi ni Bishop na Rutayisire tuvuge neza
tubivuge neza ignite ese raporo ignite meaning of ignite ni igiterane gitegurwa na Foursquare n'ishurwa bishop yagize ni igiterane mpuzamahanga kiza kizana abantu baturutse kure n'abaturutse hafi kazamwe ububyutse bwo guhimbuka nicyo ignite isobanura nibyo ni yes nibyo ngarafashe ko narafishe y'ignite afishe ngenda yizi narayibonye afishe abaganda bari mu abaganda bazi bari oya Kenya yewe turavuga butuzi nyura dufite Africa Ignite Connection 2026 Love in Action urukundo mu bikorwa yes rimwe John 3:18 niyo nsanganya matsiko icambere turashimira Professor Dr. Fidel Masenga ndetse na pasiteri wacu Solange nibo bahostinze ico giterane kizaba tariki zingenda kuri kizaba tariki 10 oya 23 donc kizafata icyumweru cyose tuzadusenga kuva saa 9 kugeza saa 3 z'ijoro bishoboka azaba ari kutubwiriza aduha n'amatangazo abatumirwa se vuga abatumirwa abatumirwa hariho Apostle Alexis Mitala from Uganda, Bishop Keva Nyamwe Yakomale from Kenya, Pastor Sinasi Collins from USA. Ngamba nke aba bazungu nibo Umushiti wa ubye wiwe nimba ari umushiti Revera Dr. Antoine Rutayisire umukozi w'Imana ufite amavuta amatimu ni menshi babandi ngo bafura amatimu ni menshi barayashyiraho nasanga ngo pastor seminar abanyamerika kabo abanyamerika harimo umupasiteri witwa Stesi uvuye muri Amerika umuzungu Stesi w'umuzungu arimo misiyoneri ni misiyoneri mugenzi wawe ni misiyoneri nonza kiyanyisho barimo oya banzu umuntu bazaza yeme Imana ibamugisha muzitabire rero kwa mubiri bindi mugiye kubibona turabakunda abadukurikirana turi abantu bakunda abantu nicyo Imana yatureka akabazo k'amatsiko kanyuma turi kuri Suna Frank ese ki hari ibintu biri mu kuducana bamwe bavuga ko yatangiwe nawe abandi bitonde buriya ntubona yafuse muri Kenya nakubwiye wayitangiye yego hari igitekerezo kiza mu muntu ariko tuba dukeneye wa wundi ijisho rya guhumura ukavuga ngo banazire urashobora guhumura muri kumwe urugero nk'uko igicaniro gitangiye yego abona igicaniro abanaziri bivuge neza turacabisesengura neza abanaziri go to the point ukuntu abanaziri bameze guhita mwumvira watangiye ahubwo mushaka nabwo ko ari pasiteri Kado watangiye okay ni pasiteri Revera Kado watangiye kubera yuko abanaziri babayeho ku mpamvu zo kuja mu gatatu muri wa gatatu kwabaye abayumbe ariko umuntu bitangije umuntu utamubiri umuntu bitasankara twese twatangiye kingi we Sankara